Ko Stuart King rawa ko tōna tuahine a Emily I tatu atu rā ki mua I te kōti rangahautu pāpaku I te rānei mo te matenga o ngā māhanga kāhui. Ko taua pātai anō rā I whiua atu rā ki a rāua ara nā wai I tūkino a Chris rawa ko crew kāhui. Hoki atu ko aua pātai anō nā wai I tūkino I a Chris me crew kāhui. How could they possibly get rib fractures if care was taken in handling them? Then way I can look at it that they happened was they've been hit through frustration or whatever and taking it out on a child. Koinei nā te pātai I pātaihia ki te whakawā o Chris kāhui ki te kōti teitei o Tāmaki I te tau 2008. Ka whakawātea hia a Chris kāhui mai ngā whakapai kōhuru I ana māhanga. Tai mai ki tēnei rā I roto I tēnei te kōti rangahautu pāpaku ko aua pātai anō. Did you ever see anyone handling the babies in a rough way? Oh no, I'd tell you this now, if I had seen it, I would have been handling them in a bad way. Right. Yeah. Hei tāna anō he tino tata ia ki tāna tuahine ki a Maxina I muritata mai te mate o Chris rawa ko crew. I nā te tono a Maxina ki aia ki a kaua ia e kōrero atu ki ngā pirihimana. Engari hei tāna anō ko tāna tuahine te kaitia ki matua. Maxina did most of the care for the twins. Yes. But certainly Chris helped out when he could, didn't he? Yes. You don't know who hurt the twins. No. You obviously didn't hurt them yourself. No. Ko Emily Hepi te tuahine o Maxina King raua ko Stuart King te kaitaunaki kōrero I tūki mua I te aroaro o te kōti I te rānei. Engari I tau mai te kōti ki tāna hiahia kia kaua ia e whakahuatia. Ko te māharahara tonu kua tau mai ki runga I a Emily, mena I te kōrero tika a ia, I te raki o Tāmaki ke raua ko te māma o ngā māhanga a Maxina. Kaore rānei, Irina Smith, Te Karere.